Tugire Kristo musangwa amahoro ya Yesu Kristo urukundo rw'Imana rubatwikire kandi rubakikize mu mpande zanyu zose z'ubuzima inema ya rudasumbwe mu mishaha yacu igwiriye rwose ubushobozi bw'Umukama Yesu bube muri twebwe ubudahangarwa bwa mutima w'Imana budukure budutandukanye n'akavuyo dukura mu mpande zitandukanye z'iyisi. Ari igihe ubuzima bwawe utegekanye icyo bukora kugira bimere neza kandi ukabona intanga ari nziza ariko bikarangira bibaye bibi. Ari igihe ubyuka mu gatondo ushima Imana kwa magara yawe ari meza ariko bukagoroba ufise imyidodombo nawe utokwidodomba ushinyirije kurababaye. Hari igihe ubona ko wisuganije mu byo urimo ariko bikarangira ugaragaye nk'uko umengo ntacyo umatse. More iyo byose bibaho more ariko rero naho bibaho Kristo niwe mukiza, Umukama niwe mukiza. Mundi Imana ukuntu yaduhaye umutima mwiranda azatwibutsa ati more, atwibutsa ati tekana, azatwibutsa ati buriya hari isezerano Imana yabasezeraniye. None rero ni mute wakuba, none rero ni mutakaza inkomezi, none rero mukomere kwibanga. Bakundwa b'Umukama turi gusozera umunsi w'160 muri iyi minsi 365 Umukama dutegekeranirije kugira ngo tuyibemwo tunezerewe. Ubundi iyo ndiko nsoma amateka ya Bibiliya ari abantu bagenda banangaza cyane. Mu bantu banangaza harimwo ni mu kategori y'abantu, mu mice y'abantu. Abagabo hari abagabo banangaza, abagore hari abakenyezi banangaza, abasore banangaza, n'abakobwa ari abakobwa banangaza. Ariko uyu munsi ngomba nifashisha umusore kugira ngo dutegure ejo hazoza. Ko hasigaye umunsi umwe umunsi w'161 tuzogera kuwusoza twinjiye umunsi w'162 twinjiye mu masengesho y'iminsi 21. Amasengesho y'ibisi 21 kuko uyu mwaka ni ukwambuka. Abinjiye hagati abo twatanguranye barambiwe barabinjiye tugeze hagati ariko uwatanguye 11 z'ubuca ni washitanguye saa 9 z'umugoroba ndetse na 11 z'umugoroba Imana ngo yabahembye kumwe. Sibyo bisigura ko nabo bakwamye uko basengera bagasubira waka. Abatakwamye nabo bari bashasha no kubasengera nabo bakiyumva. Bisigurike ubundi amasengesho y'imisi 21 tugiye kwinjiramo imyanya yacu yo gusenga amazamu izoguma kunyene mugaha muzomenya yuko dutangurana n'umusi zuba ritaraseruka tukagirane tukambaza ububasha bw'Imana kuko buri musi buriya naho benshi mutabisobanukirwa buri sogonda buri tiyesha Imana iraronge kumugisha. Niyo mpamvu iyo wumvise nk'ubu kazawumva nk'ikintu umenga n'igisonga kumburibwa tubabaho niko wagira cyo sangine yabaye ngo nigitega ngo nibiki ngabuga ni byiza ucivuga utwiteka mu mugisho ari gutangwa muri iyo sogonde arabandi nabo basamaye iyo se kikoza kiyorogesha iryo banga mugakire nk'ibanga ry'ubuzima bwawe ushaka kumwira ngo nimba biruko nta wopfa nta wogirane shetani n'umugome irabasamarisha mu tuntu dutoye gupfa wopfuye kuko nitegeka Imana yasizeho urupfu n'umuntu ni ngombwa urupfu n'ikintu cyose gifise ubuzima gifise amaraso ni ngombwa nukuvuga rero iyi minsi 21 tugiye kwinjira murumva ko atari uno munsi oya tuzotangurana n'isezerano rishasha ryo ku munsi w'162 kuko mu mwanya tujya kuza mu isezerano rishasha ryo munsi w'161 uno munsi turiko turasozera irizamugino turiko turasozera munsi w'160. Ndababwire bane b'Imana nimbuzi ko hari ikintu cananiranye mu buzima bwawe kinico gihe cyo kukizana ubundi ngo Daniel uri kurasoma igitabo ca Daniel niyo bayagize ari muri competition no ntabwo ari muri competition ni gitekerezo camuje ni inyota yamuje mu kujya muri Daniel 1:8 ngo agambira ngo ategekanya mu mutima we ko atazigira yiyanduza ibyo kujya by'i Babylon. Yaranga yarategekanye ubundi kindi gihe kumara imisi 21 apfukamye asenga. Uko kumara imisi 21 apfukamye asenga
byari bifise agaciro kadasanzwe kuri Isirayeli yose. Kandi hari hageze ko basobanukirwa ko hageze ko batahiwa. Imana yari yarabisizeho, Imana yari yarabyandikishije, mugabo bobo ntibamenye iryo banga. Byakomeye kumenya Daniyeli ariko ari karasenga ku munsi umwe ajya kugira isuku kuko yakora ibwami kuvana bagizene kuvana bamutwaye nk'impunzi bambe bamutwaye nk'umuja babakuye iwabo. Murazi ko afite imyaka 16 bivuga hagiye gukubura ibwami muri cagiye cyo cy'amasengesho ngo acatura gatabo kaeze kari mu nyandiko ko banyisa inyuma y'imyaka 70 bazova mu nyaka. Ubwo yamenye Imana ivuga ku buzima bwabo. Rubare Imana ivuga ubundi nawe urakibona kuko ni munywanye n'Imana wubaye Imana it's okay. Nacu uzobura mu nyonga zayo. Mugabo kubera ki imisi 21 twigeze muri kiki ni kubera ko buriya ngo buraca bugacana yandi. Umwaka twatanga 2025 twasabye Imana ko tworenga ikaturenganya ubukene, ikaturenganya ibisuzuguro, ikaturenganya amadeni, ikaturenganya ubugumbe, ikaturenganya inzangano, ikaturenganya ibyankiri, ikaturenganya ubushomeri, ikaturenganya buri kintu kimwe kibujije giteje uruhagarara ubuzima bwacu. Sibyo murazi kwisezeranya ry'umwaka ari muri 2054. Mugabo rero buriya izarongera kagaruka bavuga ati nimurambirwe no kwibutsa Umukama. None nitwo kubahuka ngo tuve mu gice tutaributsa Umukama. Kandi watanga uyu mwaka ugwaye nk'unagiye mbona umuntu atanze umutwaro avuga ngo gwaye kuboko ngo haciye imyaka 5 ngo gwaye kuboko. Mushaka kumwira ngo none nibishoboka birashoboka. Mugaba kuba na Kwidodomba ko gwaye kuboko ubundi cyategeza kubikira. Imana yamweretse ko ari kimenyetso yamushize mu tacho kuzomugira nico Kristo yavuze ngo ngwara sinjana. Mugandi yategeza kuba gifise ububabare nk'ubwo n'ubwisafisi. Umwaka watanguye tubwira Imana ko dusezereye ingwara zigwije na kabiri wewe. Umwaka watanguye tubwira Imana ko dusezereye ibisuzuguro warushirizeho gukena no kuburagizo kareho barakuvuga utumva baragushinyaguriza no gusora gusora. Twatanguye umwaka usaba Imana urubyaro nta nindi cyura kandi uridodoma. Erega hari umuntu usanga anyuzwe n'ubwo buzima, hari umuntu gusa si byiza. Jewe naravuze ko nazigera niyakira mu kintu gisinzikaje umutima wanje kubera nasanze Imana ushobora kuyinginga nimba Musa yarayinginze ikambwira ati Musa nashize yitegeko ko atamuntu ari mu mubiri ashobora umunyamubiri umuntu ashobora kumbona umbonera mu mwuka aho tumbonye ucupfa. Musa ati ni nkubone amupfe. Imana ikamwiyereka nabubwiye ngo unzobona ngo mu bitugu yanje hafi yaramubonye. Inyandiko yazikuye amabwiriza yakuye. Imana nimba yarabikoze yaravuze ko atamubiri uzoja mu ijuru we no kakaja mu ijuru. Eliya akaja mu ijuru nayo yongeye akagaruka yokora n'ubu akagira ikintu kibegishasha ku buzima bwawe. Umwaka watanga uvuga uti Mukama umurugo. None tugiye mu gice cy'umwaka imisi 180 ningahe nikwiye. Niyo mpamvu twitazuriye igice cy'umwaka kugira ngo tubwire Imana ngo yamaramara. Umwaka twagusabye kutawupfira, umwaka tugusaba kutawumaramarira, umwaka tugusaba kutawugiriramo impanuka, none muguma muzigira. Umwaka tugusaba kutaraguza, none muguma mugira intege nke. Umwaka tugusaba kudufatira umwanzuro wonyene. Erega hari igihe ari umuntu nigeze gukunda hagati yamara kubera komeze nk'uko avuga ati je nyene byisangamo ati byambaye ko ntabyonze tibasi mfatira umwanzuro uzokora kandi Jesse ndagufatira umwanzuro tibasi ndabigusaba je fatira umwanzuro iki kibaye kugira uko mugabo wanashaka bwari uburyo bubi bwo gukoresha amafaranga kwiwe. Tagwiti ibyo bintu mujamo kandi azobashinga naye yarabimbwiye. Ibyo bintu mujamo ngo ibirimba, ibyo bintu mujamo ngo ibiki ari ibintu bidafisa akamaro mwirukamo kugira ngo biyoroshe amaranga mutima yayo. Kandi bya bintu mugacamo ibihuriramo n'abandi bafise izindi mbaraga yindi myuga. Baba gacaye ibyazo umusaro we n'ubyazo umusaro. Ikintu ubona yuko kidafise inyungu. Murumva ngo bankoraniza ugasanga we urongwera ku munsi ubwo wera upfu umugendo bugirishe muvuma bankere kuko burya credit bancaire iremewe hego
kugenda ngo upfume ubuzungurukisha ubugirishe muvuma ugashira mu minwe y'abantu eje aradukoresha tongera tesemana upfume umutezi impanuka ati se wagishetane wo mutezi impanuka kugira ntazoze kunyigisha byo byose ni mu biharuro cyangwa bari ibintu ntemera hari usanga bidafise inyungu ahubwo ari byo kugira ngo bigufukafuke kuri mu buzima atabuze murimo Jero nibi reka mbakararo simbagwanije babikora ndavuga simvura kandi ndavuga nkarengana simadegere nk'umwikirimba ugasanga n'umuntu yamakini kirimba ugasanga bakini kirimba arabana ijana amajana 2 mufise amafaranga mwama muhana buri munsi wewe ukigenera igihe bazoyaguhera kubyukuri amafaranga nta muntu azagushimira ngo wamuteje amafaranga kandi nibyo mugabo ugiye kubiraba avuga ngo barambikiye ndayaronkeramo ngo barambikiye ngo ndayaronkeramo mugabo kenshi n'abantu bake bagize umugambi mu kirimba uyaronka ari yandi nta deni naki nayisubitse nayo bagusubitse mugaku kara amafaranga aca mu bantu batandukanye siba abantu muhura ngo musenge muvumuza imigambi yanyu kenshi birangira umaze umwaka mugasarura mukabomora ugasubira undi mukabomora ugahora muri ugo ruzereze rw'ubuzima iyo ugenda muri microfinance Kwigunga ukawugaruzi iyo nuze ya kuko n'ubundi kumusura bahura ba hari ubundi musuzo yatora ugasanga uyatoye n'inyuma y'amezi 2 wari kuburi kuragira muvuma banke kandi ri securities pourtant hariho n'20 duteri bari kugushirako kandi yari kubara amafaranga ushira mu bitekerezo byawe ukibuka ko arakuya wabize mugabe kirimba cagukorofye mu mutwe kiragukoropa nikuvuga ikire igana ugacusanga bigushize mu ruzerereze bikubujije ko ubona ko hari ikintu kiremereye ku buzima bwawe ngo nawe utware wa munaniro ku Mana ugahora wibaza ngo muri nuze mu rujagwe rw'ubuzima muguri mu rujagwe rwiki rw'umubabaro kandi bifise imvo zibi ubwa mbere wusha mu mutwe uti birabanza bikagutera ubwoba mereje nzo yakora bihawushamo ikize ko nuronka ikirimba uzikenura wikenura gute ko nawe ugishiraho nyene atani kintu nakimuguza atani imbombo y'umwana atani gitumbura cy'umwana kwa zohera uzobasubiza ganura bikakokipa mu mutwe ni wigera ubana urunduru nanije osaba Imana kubera iki muri cyo gihe wewe untunanirwa aho kugira ubwoba ugitawakuba ugirike ibyo bintu mu bikure abantu mugomba kuba mu mwaka wa 6 abantu mugomba kubana n'Imana neza ari ubuntu umuntu azakugurana mukagira umugukugurana vuga uti twaguranye nawe ngereje ucyo mbona ni mwiyungunganye muvuga mutu ku kwezi apana ku munsi ku kwezi duhaye umwe nagende yingunganye ko musa dufata ko turi 12 mu mwaka twese tuzoba twasubijanye cyaho ni sawa umwe distance rero wa muntu ndamubwira ni wowe itunganye avuga ati nikuje numva bitankundane none imyaka umaze kubigira ugira stress y'amafaranga ushya mu birimba uko ashaka kuba takoze akagwana ashya mu kirimba none ikintu umaze kugira ko ni giki nifata rugende uguruze bank uyuguruje wowe ufate ko atari yawe nuvuga buri munsi niba wakoze 10,000 ukabuzi kurasha utegeza gukoresha bicangiki cyawe winego bivanye n'ico ukora sibyo nk'abantu baba badandaza duto ikiniki muga amafaranga atari wapfume uguruza ya mabanke afisa abakoresha marimikashe n'ibiki utiri kuraja gutonda kwera muri bank hari gisanga bigoye kwa mutondaye atari umba ko barabo muri kirimba cha mu mezi 6 atana amezi 2 arahera yambwiye ati ngenda kugiye ko ngushimire n'umutima wanje wose kubera iki mu mutwe hacu ari kintu giriza gushira mu mutwe wawe no mu mutima wawe bikakuduza kurundi gwego ariko hariho n'ubupfu dushira mu mitima yacu bikatumanura bikadukura ku gwego twari tugezeko none rero bakundwa bo Umukama mu byiteguro mwitazure nangoye kubibabwira umunsi imisi ibiri imbere kugira ngo ntihazogira uvuga ngo ntiyabyumvise nzoba programme kugene tuzayagira amafungo ariko mwumve ko zotangwa n'umunsi w'ijana 62 kandi haturi mu isengesho risozera umunsi w'ijana 60 uyu no munsi ushobora kugukura mu gutsikamirwa ku mubiri gutsikamirwa mu kunanitswa ariko wumva ushaka gukorera Imana ugumuruka ukarekera mu byaha kumva ushaka gukorera Imana umubiri ukarekera mu mugabo kumva ushaka gukorera Imana umubiri ukarekera mu mugore kuva muri cagiye nimburi inkumu cyangwa nimburi inkumi ikiri gaco se kiragukwega nimburi umusore n'umugore mupfakazi ayafise aragutwara ukemera nimba ufise
ufise uri umugabo ko ufise umugore w'umujinya uwo munsi uwugutwengeye aragutwara umutima nimba uri umugore ko ufise umugabo atakuganiriza uwo munsi n'ubushoferi canke na filme iragutwara umutima ikagutandukanya n'Imana donc wowe ushaka gukorera Imana mu buzima ubayemo kubuni nidukorera Imana muri fonction nini no n'ubuzima bwose tubaye uri arige mubaza ngo gukorera Imana ngo nuwebeye Imana ngo nikekada bafite uburyo bwabo bakorera mu Imana mugabo nuwubatse n'umugore n'umugabo n'umusore n'inkumi mufise uburyo mukorera Imana nta muntu numwe Imana idakeneye kwayikorera gemwe baza ngo nabakise ngo niki nibikugwa cumenga ngo nimba rapoche ngo niki mukabita bapagani kari muziko baje gusengeka da abo nyene n'abasirikare na Bose haru nta muntu umwe adafite uburyo akorera mu Imana cyane ushingiye ku itegeko no kwisezerana none rero mbabwire kiki reka mbabwire ko Yesu Kristo ari umukiza reka ndababwire ko Yesu Kristo ari umuhoza reka ndababwire ko Yesu Kristo ari umutabazi reka ndababwire ko Yesu Kristo ari umurengezi reka ndababwire ko Yesu Kristo ari ugira neza reka ndababwire ko ari igihe ana yamaze imyaka n'imyaka arira kandarana n'umugabo ikirindi jyo rimwe avuye ishiro arana n'umugabo mu ndiwe hacugwa ikintu kigeze kizomutera akanyamuneza kikanatuma amenyekana ugumba bwana nibwari gutuma yanana uyu avuga mugabo ugumba bwana nukurenga imbibe kwana kwatumye yanana uyu munsi avuga gutuma Imana ironka uyihoza muri Israel none rero bakundwa b'Umukama ibihe turiko turinjiramwo nibihe byo kugirane nibihe sibihe byo kuvuga ngo muri niwa ngo niki nibihe byo kubonka bambaye botine sinzi ko ari botine no ko ari butine sindabizi ko ari bono ko ari bo I don't know ko sinzi nuko candiko ibirato by'igisirikare kinigi yacukugenda nk'abambaye amagamu ntoki tavuga ngo nikindi cyari cyo cyose ndi bukore cyanduze intoki zanje kinigi yacukugenda dufise maske ku muntu utavuga ngo nta ntariho hose ho kuvugira no kwakira mukawa ikinigiye cukugenda nkafise kutere mu matwi isiravuga ibicana intege isiravuga muragowe murapfuye murahonye muratiki muganitongera ko ngo nimwihane mubone imbabazi z'Imana kisigiye cyacu cyo kubyumviriza kinigiye cukugira ikuterezo mu mwuka ukumva ibihwanye n'ubugombe bw'Imana ikinigiye chukwambara pana kwambarira taye pana kwambarira abantu nigiye chukwambara kuko twumva ko imitima yacu inyuzwe turi imbere y'Imana mwene Sirake yaravuze ngo hari ibintu bitatu ngo nkunda ngo kandi ngo ibyo bintu bitatu yonda bigeranye imbere y'Imana ngo numva nezerewe kandi mberewe cyane ngo nubumwe mu bavukana ukubana ko umugabo n'umugore n'urukundo urukundo mu bavukana ubumwe mu babanyi n'umwumvikano vara n'umwumvikano umugabo n'umugore nikuvuga rero naho nigihe cyuko wari imbere y'Imana pana ngo bamvuga ngo iki ahubwo nawe ubwawe kuri kw'Imana kuri he pana ngo bambona gute ahubwo ibyamwa wamabiri he kandi kwama ibyamwa so uburyo bwiza amafaranga cyane niki reka mbabwire mugaruke ku Mukama yiteguriye kubagarukirako twabyukanye isezerano avuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe twabyukanye isezerano avuga ngo urubyaro rwawe nzorugarukana ndarukure mu buseruko ngo nzogutororokanya ndagukure mu burengero sibyo ngo nzobwira uburaruko ni mpereza ubumanuko ni ntumfatire ngo nzovuga ngo garukana abahungu banje baviyo kure nabigeme banje nabo bave komera zisi garukana uwo wese yitirirwa izina ryanje uwo naremye ngo ninahazwe uwo nabumbabumbye kandi nahingoye none se kw'Imana ngo icyo twaremewe ni kugira tuninahaze Imana icyo twaremewe ni kugira ngo icyo twabumbabumbiwe kugira tuninahaze Imana icyo twahinguriwe ni umva kuremwa kubumbabumbwa guhingurwa ibyo ni ibintu bitatu byakozwe kuri uyu mubiri wacu
ngo kugira ngo tuninaze Imana. Imana nayo iyo ninaje umutima urimwo ininazwa ry'Imana amashimwe azana imigisha kuri twese. None inshuti zanje ndakwigira inama y'akantu kamwe. Raba ibyo usohora biri mu mutima wawe. Raba ibyo usohora biri mu mutima wawe. Sohora inzigo adirimba mu kwakira Yesu Kristo mu Eucharistia ngo we ufise ishari n'inzigo mu mutima wawe, ndagusabye uyirandure, unyankiye ngumi inyuma, suzumura nyifato yawe yose, uwezurabe konoshika ni utotinya kumvugira, wewe wacyoroye umutima wawe neza, nuzi wajunyereze we uva unimba witeguriye ko Imana iba muri wewe ngwino, unyankiye ngumi inyuma, ugururira umwami yinjire yo mu byagize mu cicaro ciza. Isaya 43 yaravuze ngo umukama niwe musakitsa. Umurongo w'umunani ngo nibasohora abantu bimumye kandi bari bafise amaso, ngo n'abatumva kandi bari bafise amatwi. Abantu nibasohoka impumyi zitabona kandi zifise amaso, ibitumva bitumva kandi byabifise amatwi, ngo amakungu yose nakorane, ibihugu byose bije hamwe, ngo muri byo nikiya cyamenyesheje ibyo bintu kikatwumvisha ibyabaye kera, ngo nibizane ibyabona byabyo kugira ngo byemegwe, babyumvirije bavuge bati nibyo ko n'ibyoko ndacice zanje, ngo muri byabona byanje kandi ni mwebwe abasabyi banje nitoreye kugira ngo mumenye munyemere kandi mutegere ko ndi wa wundi. Na yindi mpamvu duhuriye ku ijambo ry'Imana, na yindi mpamvu ijambo ry'Imana ari ryo gufu turi kumega ko uyu mwanya, nibwo tumenye Imana, dukunda Imana, dukorera Imana kandi tumenye ko Imana idahinduka. Imana yatungishije Burayimu ngo ari umudandaza, bugamwa mu mutsi nk'uwumvira Imana gusa. Reka mbibwirire ibanga rimwe, Burayimu yari umudandaza ngo ararangura intama, ibitungwa bito bitakagenda kabishara ugasubimeza tapatemiya yavuye akabwati ndabatoza ko amafaranga muraga aheza gashatsa ari 10 Melkisedeki muti yakimoye ri muti okay kusabiriya ntiyandika byose, ngo muri byabana byanje kandi nimwe bw'abasabyi banje nitoreye kugira ngo mumenyere kandi mutegere ko ndi wawe, mureke gutinya Imana, muyitinye muca mugamuyegere nk'umubyeyi. Iranetse iyo ije murira mufite ibimyira, naracumuye, narasabanye, naribye, narataye umugore wanje, naramurenganije, naramwirengagije kumuvuza, naramwirengagije kumugaburira, yariye duke ndiye byinshi, yambaye bibi nambaye byiza, muzanire ube gito bwanye Imana. Niryatswe no Umukama nicyo ndi Imana, ego kuva na kera narindi ndi Imana ndiyo kandi na unyaka icyo mfise mu minwe. Haleluya. Na unyaka icyo mfise mu minwe, na unyaka icyo mfise mu minwe, na unyaka icyo mfise mu minwe, ngo na unyaka icyo mfise mu minwe, na unyaka icyo mfise mu minwe. Nimba uri muri Kristo neza gumamwo,
gumamwo muri Kristo niho tubokera, muri Yesu niho tubokera, gumamwo. Ababyeyi mugumemo, ibibondo mugumemo, abasaza mugumemo, abajene mugumemo, abagwayi mugumemo, abameze neza mugumemo, abatagwaye bakomeye, abashoje mwese. Kuko Imana ndiko ndavuga si y'abakene gusa, n'abatunzi murekene ndabarahi, kuko haraho muzogera amafaranga ntagire icyo abamariye, haraho muzogera jaga kaniyo ndakiuza aho gati bana habwe icubahiro, haraho muzogera mugakenera Imana. Hari nigi uzoka umuvuma ukabona ko anyinyiri, kavuga uti cyanga zahari Imana mushobora byose izura n'ibyapfuye. Mugabo wariciye ku buriri by'umupfumu kajya ikimasa cy'ubupfumu, mupfumu akubaka kagucura saguka kava amaraso gashishamo igitoki ciwe na bya bicafu byamukana maze cy'umukunda. Bibiri iravuga ngo mbese je ko ndi Imana ngo icankora ninde yo gisubiza inyuma. Nimba Imana yaguhaye ijoro ryiza ni guti gihumana ikintu kivumye cyagutegere kwirembo kikakwikomora kikagucira kwa mate ukabona umenga kirakwishe kandi biragufashe, wabyemeye bica bikubako. Gihakane gikoragwa kukindi byihakane, utamusuzuguye mu isi y'umuhuku uvuga uti ndabyase ntacyo wowe ukora ngo kimfate. Ni gute wakiriye umujinya w'uwo mubana ukawakiruka wikorera we? Nimba shetani yamuteye ikamutera no mujinya ni ngombwa ucu wikorera mwicecekere. Umunyamujinya tagezikana hani ari Musa igihangange ninde yogira amahoro mu ijoro ngo nikwera ngo yagize umujinya ari umuri yabyawe n'umugore nkatwe twese. Ni gute akabarega ko umugabo kagutungura umutima kakubuza kuryamika neza abana kakubuza kubwira bebe ari munda ngo humura mwana wanje? No. Hari ibihe tuzamu bitandara by'amabuye ngo umubyeyi Bikira Mariya yahungana Yesu Kristo atani yajabo na Yozefu. Hari igihe kuvuga urukiza uzorugumana kandi uri muntu ureka z'ubuzima, kuko Imana igufise mu minwe yayo. Ko iza 49 yavuze mugaho 43 ayiciye umurya avuze ngo mbega jewe icyo mfise mu minwe ninde yo kinyaga. Nimba uri mu minwe y'Imana, iminwe y'Imana ragenda yitangarira. Nkunda abahinga buge bazova tutangujya mu ijoro babada bagashushanya isi uruntugu mu bumbe runini yo jafata kandi kwa kaganza kayifashe nkuko buri Imana mu mvugo zayo ni umenye ubunini bwayo. Bwawe yaravuze ngo gato irabye hirya ngo imisozi yose irakubitana ikongera igakubitana ngo we ngo yindi kiyubike kagirana ngo we ntiwigera umenye ikintu na kimwe. Imana basingira iyo ndiko ndavuga namwe siyo musenga. Imana se Umukama wacu Yesu Kristo ngo Umukama umucunguzi wanyu kamvuge wacu, umweranda w'Isirayeli kamvuge umweranda wacu nguku kwapfuze kubera mwebwe nzoshwiragiza babi Babiloni. Nta muntu numwe adashingiye mu kuri kw'ijambo ry'Imana yarakwiye kugutera ubwoba. Ndabikubwiye kandi uryame usinzire kandi wisegura. Mu bitega hariho n'ibitega bizirukanwa nuko mvuze turi kubyo umubiri udishiwe udashikira ubugingo bwanje. Hari ibisonga muzokira ahubwo ragera tanga bizo umuzonga nataho ne wakize. Hari ibintu byinshi muzokira kwera kwisobanukirwa, kuko uyu mubiri ufise ibitero. Uyu mubiri barawura gukemera, uyu mubiri urakomereka, uyu mubiri barawukata, uyu mubiri barogirana, uyu mubiri barawunga, uyu barawuremenaniriza, uyu mubiri barawuvumuka vumika. Ariko nagira mbabwire Kristo yaravuze ngo ntugatinye gishobora kwica umubiri kidashobora kwica ubugingo. Ibi mutarabimenya ngo kubera mwebwe nzoshwiragiza babi Babiloni. I Babiloni ntihaba abantu boroshe. Nabwiye ko nahereye kumungu yitwa Daniel Gihangange ntagomye gutakara kuri benshi. I Babiloni haba abantu basobanutse mu buryo bw'ubutunzi, hagaze ko arya aricara karya bikagaragara ko ari kararya.
hageze kwa gukoresha nk'umugera bikubwira hageze kwa guhangayikwa akabikubwira n'abantu basobanutse mugabo bashingiye kubwibone bw'isi ko bashingiye ku butunzi bw'isi mugabo Babyloni naho irahakira uri umukuru w'abandi kamushusha Imana ikamwakira ikamushusha ikamukura kuri podium ikamukura ku kirimba cyo ikamukura kuri altar ikamukuraho bateguye umunsi mukuru kuri table d'honneur mu bwugamo bw'icubahiro nk'umwami Nebukadinezari mareka kaza tano wo mubona gafata gatsaka bana mwishamba arigeni hasene ya Nebukadinezari yavuze ngo je Nebukadinezari gisagara niyubake cyubatswe n'abahungu b'Imana navuze ati igisagara Umukama yamfashije nkubaka ko yampaye abanyisraeli baciye ubwenge Imana ati ntasizemo wawe kintu kitagukura mu Banyababyloni nuko bazirata ko babyaye ukirata ko ufise Imana nuko bazirata ko bambaye bazari cece costume cyangwa bambaye prêt à porter nziza ukirata ko kuko umwami Imana zontabana cyo gituma namarama ntugahangayikishwe n'ibyese ngo nzotikiza bazoba bariko barahunga bose n'abakadisimu n'abakadisimu n'abakuru b'abapfumupfumu ni nk'ibyariho bya shetani n'abantu bari mu mubiri mugabo bimika abandi burya bajya bapfumu mubona kandi gariho n'abantu ngo bameze nk'uko kandi rero amadini nayo rega ndakavuga gatoyi nireganire kuko n'ukuri ntawe ufite ko ubasha usibye wandemye natakuntera nawe nacu uzongira uzombana no maso nkuko buriyo umburiyo wabonye reka ndavuga nirenganire ni wumva umukozi w'Imana kugira ngo yagiye hano runaka ngo yagiye kwimika ngo yagiye gusengerwa ugasanga nkubaraje gakora imbaraga zigakora sibyo yibereye ahantu akaza ko ari bitangaza nta n'ijambo ry'Imana umuvana ngira ngo no kugira uzabwira uti dusigura ijambo ry'Imana kadaba byigisha baraharaza guhuha gusa ndabwije ukuri mwapfiriwe ko nisha Igabi Imana nibikora uko Imana igiriza ahari inyungu y'ijambo Imana ibwirizwa kubyaza umusaruro kuri buri muntu wese hari abimbika mu ijambo kandi gani bo baje nama b'Umukama hariho n'abatimbika mu ijambo abo nabo nabi Imana yahaye ingabire uko kubera ubwoko bw'abantu butandukanye abantu mitima y'abantu itandukanye mugaba je nama b'Umukama donc saba je nama bahanura Imana no babandigirisha inama ikabwira ati we cha gira ukunuku akakarere kunuku gucaza uvuga ngo ndavuye gusenga ngo ngiye kuduga imisozi ngo ngiye kurira indege no shobora una musi kuva saa 9 kuva na saa 6 gushika saa 9 ndi mu nama y'Umukama nakaramba haye sibyo siko byamba nukuvuga Imana ikambwa tunamuzuza gusengera mu irembo cyami kuko abantu bose nahaye ubutunzi bangararije baranyimya amatwi so hari ubukene hari inzara iryo rembo cyami ni ryari n'abantu bahinduka nka kujya kwa Zaki ababuranya bari ibiturire bakabisubiza bakagirana hari n'umunsi Imana imbwira ati abantu bose babaye ibinebwe na n'umakenere kunyumvirizana n'umwakenere nukuvuga nje gusengera mu Kimasa ukora amarembo y'ijuru nuvuga Imana ikurungikariye muri cyagiye akarere kose gashobora kumva mu irijwi niyo mpamvu gufatira ijwi umugenzi wa mukunzi wawe ukarirungika muri kontinent utaye ku butaka utarimwe buryo ubukoreye Imana kuko najyugurura ashobora gukora isuzugura mugikirara cyari twaye cyonyine burya yari inyenyeri ni wari umuco ni wari umwijima ibyo rero gene banga mutaramenya nukuvuga rero hari abantu bahagaze ngaho bajejwe kwimika kubabaza kandi kaje mu kukwimika banza kugotora niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo n'abakadisimu bishongora mu mato nabo nzobakora nimba Imana iguhagarariye ikugwanira umubisha yova he Abaromani 8 umwana wayo w'ikinege ndetse kwitana twimye mutima wayo mwiranda izobuzwa niki kuduha n'ibindi byose tuyisaba dusabishije uwo mutima mwiranda kandi tugasabira mu izina rya Yesu Kristo ngo ndi Umukama umweranda wanyu umuremyi w'Israeli n'umwami wanyu bakundwa b'Umukama tugiye kwinjira mu ihunguka rishasha tuzogendera muri aya masezerano ubuhanuzi sindabumenye tuzogenda muri Agayi ni wowe ku kwezi kwa 6 ni Agayi tuzogenda mu buhanuzi bwa Agayi kandi Izaya yarafise ubuhanuzi nawe bwimbitse cyane bushingiye ku ijambo ry'Imana
nukuvuga iki tuzogendera mu masezerano ya Isaya n'ubuhanuzi bwagaye kandi nk'ubu uye murabona iki kigore cya 43 kirimo ngo ihunguka rishasha iyo uhunguka uva nuramenya hari ubwoba bwagutsikamiye hari icyangiro cyagutsikamiye hari amagara make yagutsikamiye hari kiperetasyo cyagutsikamiye barakubwiye ko muzopfana kubera iki iri hunguka rishasha niribirya mfasha utegura umutima wawe niko Umukama atadukoreye dukugwe kubisuzugura niko Umukama togukorera uhagurukanye nawe wawe baza waragiye urarw'icacumi cy'Umukama uraga amashikanwa yabo waragiye wihagaraka ijambo ry'Imana urishira inyuma kumva hura n'abantu mushikura inyama murahira mu byitango ni kurahira mwinwera inzaga n'ukuri ni mubwirire mibiri yanyu ndi mu mutima utarabankira no mu rutarabankira mugabo gira wibuke kuko zirata brochette wahaye umuntu nuzirata ama brochette wari kandi nikitagutangaza kama wahaye umuntu muto kuko Imana igeri gusaba byinshi mu byawe cyatse ari wowe bihisemo nka Dawudi kama wahaye umuntu ugashobora guhesha agaciro byinshi wihaye we nawe nibyari bizirikiye muri we bikaziturwa mu izina rya Yesu Kristo none rero bakundwa b'Umukama byukuri turabana b'Imana turabana b'umutegetsi ategeka abategetsi papa turabana b'Imana turabana b'Imana ubusumba byose turabana b'ubusumba byose n'umutegetsi w'abategetsi ababyeyi mu babana b'Imana abana mu babana b'Imana abagabo mu babana b'Imana abasore mu babana b'Imana abakenyezi mu babana b'Imana abigeme mu babana b'Imana abatware mu babana b'Imana abatwagwa mu babana b'Imana tugiye kwinjira mu gihe kidasanzwe aho abandi barira ngo turapfuye tuzonezerwa ngo turahiriwe turiho kuko Imana iriho natwe turiho ntukature urupfu ku buzima bwawe utarakwitsikira Imana yageneye umubiri wawe ntugahiraye rurafize arwa ngo nzojiwe mwijuru nzoja kumubona nzojiwe mwijuru nzoja kumubona umva hari abantu nabavuga ngo nkumbuye ngo nkumbuye Imana uyikumbura kujya mu ijuru ngugire je mu ijuru ryanga kwisi kuko abayewe na mutima w'Imana w'abana b'Imana kandi ugaragara iyo uyobowe na mutima w'Imana ugira amahoro ugira ubwishimo ugira urukundo ugira igikundiro byo mu Galatiya 5 biriyo uvuga ni gajuru ubundi Kristo yagiye apfinduye ubupfindo bwose yaravuze muri Matayo 6 ngo nimwasenga muvuge muti ndawe watwese ubyagiye mu ijuru ubwami bwawe nibuze none namwe muri bene ni murada ubwami bw'Imana mugomba kubukura kuri iyi si mu bujane mujahe mwakoze iki mufise umusaruro uwuhe mukikoreye iminaniro mufise umusaruro uwuhe muracahangayitse muracarindushe Imana yarabwiye Burayimu mwitangura mu gitabo cy'Itanguriro 12 ngo uzosaza atamuruho 12:15 ibintu by'ijambo ry'Imana giye confusion umuntu ni 15 murongo wa 15 nyene ngo nawe uzohambya basokuru bawe mu mahoro kandi uzofubwa mu busaza buzira umuruho uracyarindushe nuraramura abana bawe uracyarindushe nurarongogwa uracyarindushe nurarongora kandi uranabishaka regari giye ukintu kibamwe atani cyo ushaka ugasanga abandi barabikora mugabo kumvura tuje yana nindi ngabire buryo buri muri ikigayi yawe iyo uri muri ikigayi yawe abandi barasaraga avuga ati mana nshumbushumu umugabo undi mugabo yaranaye unavuga ati byo bigesera biraga nibagende bubakabuba akabura inyungu nimwe yo kubana n'umugabo akabura inyungu nimwe kubera iki anyuzwe mu mutima we abo ni babandi Bibiliya ivuga muri Matayo 19 ngo bakonywe n'abandi ba
hari gihe kiba ari cyangiro kikuriko ukabona n'uburi nakundi uri bubifate sibyo ibyo byose n'ibimenyetso by'uko hari ikindi kintu hari ukuboko kw'Imana ukeneye kuri iyi si imbere y'ikuyiva uko hari ubutunzi Imana yasize muri wowe butari bukwiye gupfa ubusa utari bukwiye kugenda udashitse abona. Dawudi yaravuze ngo mbe mukuzimu nindazoza kugukorera. Ezekiyasi yaravuze ngo kuzimu ko ari kundarire ngo nawe urakira inunu yanje uhindura amahoro. Iza 38. None ndamwe ngo nzogira no banza mwiyetse musigi neza kuri iyi si naho ni nabitabura ariko inabi turazifusira ibanga mu maraso ya Kristo bavuga tuti turabyase turabyiyambuye turabihakanye kandi turikuye no kubana bacu. Imana nayo yaravuze ngo abana banyu naboze uko ne bazogaruka muri kino kibanza cya kibanza uremeye ko bitikirikiyemo. Reka n'Imana nayo yazizemo akabanga kandi habwe icyubahiro. None rero twinjiye mu ihunguka rishasha sibyo ara ahantu mwitsikamiye wowe twaravutuye umuvutu uravuga utu umwaka 2025 nzani na 30 zagera ndavyatuye urajura none witeka mugabo hageze igihe ucika intege no aho hantu wahungiye ahantu mu rudigiri vayo nibyo tuzosengera muri iyi mishi 20 none rero dusengera icyo ryiza ariko ndakubwira ko nimba uri mu kuboko k'Umukama nta murozi yagukura. Sinshobora gukangwa n'igitega munengo noneho umutima urashikira ngo urahagaze ngo umutima ushobora guhagarara Imana ikawusubiza ubuzima. Wanabari wahagaze imisi 9 kubera kudadika kwiwe Imana avuga ati ntakundi ngawa nibisigura umutima ushobora guhagarara Imana ikawusubiza ubuzima. Mutekane Yesu Kristo mukunzi mwiza wewe umara inzara n'inyota abafise intuntu n'imibabaro twese ni wewe tuje tugana ngukwimara yakira ishaka mazafutse niko nanje ngushaka kuko ngufitiye inyota niko nanje ngushaka kuko ngufitiye inkumbu. Yesu Kristo mukunzi mwiza mu izina ryawe niho tuje gusengera. Dawa twese ubyagiye mu ijuru izina ryawe nigeranda rwose Mukama kandi ububasha bwawe nibwo butugira beranda natwe. Urakaninaza mu buzima bwacu kuko uyu munsi ni wowe utugejeje ko iyi ngabire yizimwe mu zizima ku buryo bw'umwihariko uyu ni umurimo wawe. Nta mwana w'umuntu numwe afite icyo yoterera ngo zimwe mu zabazima tuziga. Nta muganga numwe nta gihangange na kimwe. Twarabisobanukiwe ko ariyo mpamvu niyo tubyiga twumva umenga biraducanganikiye. Vuga ngo kusora imwe musohora mbi ukinjiza nziza kandi ukazinjiza uri mu biti uri mu ishamba uri he. None twarasobanukiwe ko ari ubumana bwawe bukora. Mukama turagukengurukiye cyane kuko uyu munsi watwimanye utwima urupfu. Turagushimiye cyane kuko uyu munsi watwimanye wankira ko abarozi batuzengereza ngo badushire munsi y'ibirenge byabo. Hari abadutakanda abonda gushira banze ngo uzopfata cewe mari ariko wabigaragaje ko ububasha ubutwari ubushobozi ubutegetsi biva kuri wewe kuko ijambo ryabo naho bavuga ngo ijambo rirarema n'iryaremye icyo bagana cyangwa icyo batongereye ku buzima bwacu. Ibyo byose iyo tubyiweje tukiweza ingana abana bacu bagendera mu mabarabara atandukanye, tukiweza ingana abo twubakanye bagendera mu mabarabara atandukanye, tukiweza ingane inshuti zacu abakunzi bacu ababyeyi bacu, tukiweza imikorere y'isi. Tusha tubona neza ko iyo tukorobeje turi bazima haba hari uruhara runini wakoze kugira ngo tube.
Mukama turagushimiye kuko imyuka mibi nacitakoze ngo idusukasuke duce mu mayira twuramwe n'impanuka ariko mutima wa mweranda yadukebanuye. None rero dawe imbere yuko turyama tuguhereje amashimwe kandi amashimwe avuye mu mutima. None rero dawe imbere yuko turyama tuguhereje imitima yacu. Ganza kandi usabwe muri twebwe. Mukama nezereza twebwe abasabyi bawe. Mukama nezereza twebwe ubwoko bwawe. Mukama nezereza twebwe abagorobeje abiriwe ababyutse abazinduye bagusenga ndetse n'uwagusenze n'uyanyibwabyo kuri uyu mugoroba nezerwana nawe kuko natwe twanezerewe nuko muri uyu muryango hari ikibondo hari umukristo havutse. Witekanya guhora ku ngoma. Ijambo ryawe n'urumuri, ijambo ryawe n'itara, ijambo ryawe n'ububasha budutandukanya n'umwijima w'isi. None iryo jambo ryawe rigwize muri twebwe tugiye kuryama. Turasabye ngo ntihagire ikintu na kimwe cyatongerewe n'akanwa k'umwana w'umuntu kidufata na cyane cyane icyo dutandukanya n'umutima mwiza, icyo dutuma twidodomba. Turakwiyereje kandi tukwishikanyeko. Turabizi ko muri twebwe hari abaturiko turasenga bafite ubumuga butandukanye. Hari abaturiko turasenga bagorobejanije ibitero. Hari abaturiko turasenga bagorobejanije umubabaro. Hari abaturiko turasenga bagorobejanije akavuyo k'ubuzima ibisuzuguro. Hari abaturiko turasengana bagorobejanije inyandiko zibababaza amakonvokasiyo amamanda damene iterabwoba bagorobeje babuza babo bagorobeje biburase ariko mugihe anago mugihe ari yiburase yatuye nakanwa kiwe agahaguruka akagera aho biburase batogera akagaruka akagera aho umugabo wero kana atari kugera agahaguruka akagera aho umuhereza nkuka era atari kumugeza waramurabye giza umuhozo umubabaro kandi utangaza benshi. None rero dawe muri iri joro uhoza umubabaro ubwoko bwawe. Muri iri joro Yesu Kristo kizingwara abana bawe. Muri iri joro Yesu Kristo uhembura ingingo z'abana bawe imishishita amafikigo amaenteste umutima ubumirameke mukanwa indimi amenyo amaso ndetse n'ingwara baziguma zikora mu gisho. Hariho n'abinzara zinjira mu mubiri bakababara. Hariho n'abimishatsi bavungukira ko hariho n'abafise ubusununu babangamiye. Hariho n'abafise ibuta hariho n'abafise iberere. Hariho n'abafise imisonga hariho n'abafise ubugufa buguma bubarya. Yesu abo bose ubiyereke muri iri joro. Duhuje umutima kugira ngo twuzuze rya sezerano watubwira ngo nimwahuza umutima kubw'ijambo ryanje unzoba hagati yanyu kandi nzobagira neza. Tugire neza rero Yesu. Mwe wese umubere igisubizo mu bihanamiye umutima wiwe. Tugire neza rero Yesu. Mwe wese umubere umuco. Mwe wese umubere umunezero. Mwe wese umubere indishi yakababaro kuko uri kumwe nawe mu butunzi nasesagura kandi uwukorana nawe ntiyigera hereko. Mukama Yesu rushirizaho guhembura twebwe ubwoko bwawe. Mukama Yesu rushirizaho kuturinda imyuka mibi yose. Umukinza aza gutwera aho turi yabatongerereye kuki yabakwenze kuki twebwe muri uyu mwanya amaraso y'omeranda turayitwikirije. Tuyatwikirije uburi tugiye kuba mu tuyatwikirije ingendo tugifata kuko ari abataragera mu mazu. Tuyatwikirije buri kintu kimwe cyose nta materiel nimwe nta butunzi namwe dusigaje budatwikira n'amaraso yawe. Kugira ngo mu byo dutunze ntihagire ikiba inzira ikiba icanzo cyuko umurozi adutungura umutima. Turase kandi turaciye connection yacu yose n'umurozi. Turaciye connection y'umurozi n'abana bacu. Turaciye connection y'umurozi n'abakunzi bacu. Turaciye connection y'umurozi n'inzu tubayemo n'ibintu dutunze. Turaciye connection y'ucyitwa umwangushi cyose. Uwoza n'icankiro, uwoza n'igisuzuguro, uwoza n'akavuyo, uwoza n'umubabaro, uwoza n'impanuka, uwoza n'umujinya, uwoza n'imijyano wese turicacuye kuri we twimaditse kwifishe yo mwijoro. Turi muri wavugwera ndagwa Yesu Kristo tuyobona mutima w'Imana. Turi mu ndege Kristo ni wari umudereva nitukira abisi kuko abisi ni bamenye ico datashaka gusa turi kuri isi ngo tuyiryoshe mugabo ubwami bw'isi sibwo bwami bukorera muri twebwe ariko ubwami bw'ijoro nibwo bwami bukorera muri twebwe. Urakoze Yesu. Icyahora kiza nk'imbeba kandi ari umuntu uyu munsi. Icyahora kiza nk'inyanzi kandi ari umuntu uyu munsi. Icyahora
gukubita ku mabati kandi ari ukorotse cyangwa ari ugutera ubwoba uyu munsi icyahora gitera umudugararo icyahora kidutwara ibitungwa icyahora cugurura ibitungwa tugasanga nitwebwe bama bariko barabiba uyu munsi turabyaze kandi turabana b'Imana n'abagorobeje barira ejo bazobyuke batwenga kandi banezerewe mu izina ryawe Yesu Kristo kandi Imana mutima mwe dukomezanye natwe turinde nk'imbone y'ijisho ry'Umukama. Amen. Amen. Haleluya. Muhabwe umugisha muri abana b'Imana kandi amahoro ya Yesu Kristo aho bera imitima yacu tube bazima kandi beranda. Amen. Chiriki.